Kubor nakaslem jong unongsan Hima. Kaseng Hinyau Trap Ashik National Movement, Southwest Khasi Hills District, Lengbau Samla Lambok Star Marwen, President Hanm Southwest Khasi Hills District. Kilapan pau ya kajing ai kublay bat sngau buram kerpang ya ka Longkmie na Lumsohriew. Halor kajing Kloi jongka ban wan chakmat ban penshai pat ba bat pan map ya kajing kren bakla jongka ya ki pat ba kathan maharam. Kaseng kalapan pauru bakilong ki balakloi ban map ya katay ka Longkmie bat khmi len tiru banang ne shakmat kinom jia shu kum kini ki jingjia ki ba penya pher bat kata mat yong ya ka jat ben riu. Pau ke jing sa komen ke kraw na tai ni kom badai na Lumsohriew i Longkmie i balawan skmat ban panmap nangi kikun ka Hima maharam bat jong ka Swkhd si Kloi na galeng jongi kun ka Seng amru ni sengu bat ni seguram ya ini Longkmie i balawan skmat ban pensngu thu ya kiki ai baro ha ka jing bakla ha ka jing Longkmie nrai na kalian ka jong iru ni ai musim ini kom na kalian ka jong iru ni senyau yo musim bakum ki produk prasnam ka jongi bang ya teli kumne bang wan sakmat ban ya panmap na ki produk pratain ka jongi nang ne na po Southwest Khasi Hills District bat ha ka ju kaporo ni kentulam ya ki weiru bakinom melin ban kren ya ki kentin ki bakta madyom ya kajat benriu hi bro kawai khamtam yang ni ki produk prasnam bat ha kaju kaporo ni kentu ni kenpam nang ni sakmat bakanom jiasu kumne kajing syak kenthok ya kenthok pramangi nrai ai ba kajing kenthok kajing i habaswa bangin kren ya kanu kabenta ni dai ban sim senjam bat ni dai ban sim janai ba ya kanu kentin ba ta mat yong ya u pai ba pai lang jong kanong kathain ka jong i om dai tang hang ni nrai hab barok kawai wala dai ukaru ani dai ukhasi kum kibreu jong kajala hibrok kawai ni don kam ya kajing ya sneu thu bat ni don kam bangin ya i pamar kalian kumba haktin ke jong ublai khamtam ni don kam ya kajing i kebaning kong ya lade bat kumjuru ni dai ban ijru ya ki pramarjan bat khamtam bangin ya i para preu tena kalian ka jong iru ni seu ban burong ya ini Longkmie ba ilawan sakmat na kabenta ban pensngu thu ya upat ba jong kathan ka jongi hangne ka Hima maharam ba na kalian ka jong iru ni priang na keluit mensim bat ni sok kemen ba ngilayo ya kan ka khubor ka pensok kemen bat ai mensim ru ya kiwe tang kini kentin ki wakhindia ni seu ban aingu bat ai dam yu blai ubla pensngu thu ha ka jing em ka jongi kum kibreu khamta mi kong ibala kum tut kren bakla na kumta ban ta man yom ya kari penjat hi ro khwai